ya na dane da ye kase social media so de ye dane ye sorry na ye kɔ hɔ na ye hu nsɛm bia wɔ hɔ de na kyerɛ sɛ Yesu Kristo ɔbɔ soro bɔ asase na ne ba ana woba obi bɔ no dwom hwehwɛ wadwenka na okra ebe me zaso na yose hwehwɛ social media na de kokonsa ne bi abesomo aha attention TV esmo bi akwa ba e de ba subscribe to the YouTube channel yenko Facebook ne follow or like comment and also share my notification bar no so to be the first to get the videos University Foundation ana so masna me de dwumede esmo ene semnity wani na ene say ohani David Eden step back mienu abeto abonten efa Manasseh deporteeism ne any na home na ekamia kwese fiti last week Monday to Saturday in fact Sunday ni nano Manasseh action papa yani na efani deporteeism no ho na enen so this week so ekamia kwese osanso ebe trend papa eye e social media so ohini David chire ma Rev Owusu Bempah anase time Manasseh ebe pm e wo Ghana airport no Rev Owusu Bempah na suma ne kwala ba ko ekọ ifese ne detain no akọ fan e ban ne de enyoma koso papa eye Antonia nke bechiri ma aban penifo emfa wonsa ensi form na chese Rev Owusu Bempah na wo fose wo ye no wonfa eye no yenko ne yenkoti ohini David Embra enti me se enti amenya kura ne se na no na Manasseh eba Ghana no obe deportation eni nti no oba bedru Ghana airport no ye detain no Owusu Bempah ene soma na kwala edubechi ena edubechi kokofa or the same edene baye edubechi kokofa Manasseh edene bre Owusu Bempah Wednesday akokodru ye no Owusu Bempah befa na odene ko ne fie honom ye ne kasa ene ye kochi no na mepese asemu ya meken se ne be ya obon se no kre ena David kan ye support bone papa ene support ni opa ade akokotoko no ne ye ta na chi e ma ne tweba wa upese uhu no kre bi ewo mu bia Lawson TV mepa mo chew na dwuma potia ono oye ena ne mpese meka ho asem kire kakra no Lawson TV ni ono emobrowa wono ma wo mu ni bie obi asem ato no ni awuram ni akwa ni akwa papa de abre no mepa mo chew ni ewo mu ni say Lawson TV ni ire na akomia ehunu Manasseh say he is one of the orphans tie me Manasseh Emma obia hu se oni obia entitama na akomia etweben no ye hunu Manasseh se oye ajanka Manasseh ni obia enti Manasseh a ono na hcie se o wa asofu dwuma mo obia nim no kumase Manasseh de krono wi nom ensanom ebro emape pa fitai enti wono no watena game no wonim hwa nipa se na ese nipa nyina hwe omho ye omho na me ba bia me gina ne se obi a oye ungrateful obi aboa waso nsa akohye nkwa na wo so ne nsa de ne ko kire wu empo ma ne mfom nka ma nipa ne nya oboni mpo ansa na waye ne bibi enne ya me na wo kasa yi me ba be kire Manasseh time a ye de no ko or the same Portugal ne first class and second year ne second visa and second year na ye 3 months me de ni nyina beto so a kire wo ne last visa ye de man na ya ma ne bie ma ye de ne to deportation any dwane ananko wo dwane ye kire no Ghana ni a wo de ne passport every Germany ekokoma Manasseh or the postil no per DHL Manasseh second year anko de wurema ba ye so no mu e wo border jama posifo. May God bless Germany. 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 Ubowa. I guess some guys from Yejuma. Messi German police ba bechime. Omodi just my phone number and the track me akadena me nancy tremu me tell police come on now abu ago kwasia woni so be she das me say or the same buses e Germany go yacho me say hey aban na me yade won say me ratremu o me say yade wo number no na track o keke all we need is your number na me say you need my number you need only my number I me say yeah, we need only your number till enti borderline no so me say watna basim every Switzerland
ede awuram ewa Germany a wuduru ho no ma border no so enye ne Ghana de na obeduru na yi odesen migration yi omo ye border no so no migration for omo ye border no so no obeduru ho na omo gina obi okra no wodi ni tie butu bo frame na wo wi bo frame mu dua obi a o te border line wo check no wo wi bo frame wanya me ba be tro kwan e fa so ye moa Manasseh ye moa no ten esa de no koma Portugal posifo o mo saka ni mo no mo se adan o mo se hwe wo de obi passport o se ye ne de anko be wura mo Germany ni aso no mu nipa na nkasa no me ba be ka no asem sisi a entitie me mo amonim Lawson TV no wo mo sha ase me pese wo ko YouTube and Facebook but Lawson TV and the Lawson TV mpacho wa hunu ye LORDSON TV Lawson TV jumadi omo sha ase na Manasseh na nkasa kura no odaso ye janka ne nam Ghana a se dia asofo sem no feli no entrone ade odi ye feli no na onya hwe nye no me pacho na jumadi na Lawson TV odini owurewrem ekonya wonoma omani bie wonoma omo abrabo emia omo a ebi okro obi na frɛ omo Lawson TV mpamocho enemo fa mo light no emeto obi a yesi oha wabubu odafom ajanka bi oha enwisia bi ewoha okunafo bi woha sei mobrewa bi woha eno nana omoye ampa ma follow your investigation akoshe Lawson TV omo ni what just to take advantage on anybody. That's the reason why I'm hurrying me say a fa Manasseh nkwanso obegu se Manasseh begu nipa nyina ni mase wasasi so a Lawson TV and I said Mr. Lawson in the na kumya it will never happen that no and yes any agrada ever say a kind of last drop of blood or the bekon ama ye the Manasseh as a prison no sa na me so I vow say me sa kwa we say kama ho odin etwa to na say just a little drop of blood and water me the bekon etia Manasseh we ase obi so onsa de kokyere nkwa ye nso ne nsa mfa nkokyere wuo Engineer Lawson TV yeni mintimi nyini nyina mfa nkyere mo ma mu we omo we mobro wafo bi na Lawson TV aboabo sika no defu na no me de to so ba be kyere mo say school tare a na yapam de kwa akoma saa nkurasefo bi meka nkurasefo nyese medi o matem akurase de mpacha nyatem didi aha yo nipa bi a omo ye villages omo kwa de omo gitum se wo ye villages ye wo krokituam na ye frɛ village aha enti kronketua bi mufo no ukɔhwɛ books ye de koma omo ye to pad nyina de koma nkwala weni adwuma Lawson TV ye na ehase na me challenge Árre Owusu Bempah say Lawson TV back somewhere or the same yankon 5 months ago kona kwhwe programs ya na Lawson TV na Manasseh kasa ho me pese Árre Owusu Bempah ahamukuro yi sa obeka no kure pa time Manasseh ba beduru abrochire ha no wani watem biem until say Otin no feel Nana Kumia because that time no na he was under Nana Kumia and Mr. Lawson. Time and Mr. Lawson saw Manasseh muno. Oma man kwan da se Manasseh betumi edidi obi atemade ntia omo ye nyamesurofo a oma brabom buano mo bua nipa pesetem bi omo bua nipa ye mpese ye begu nipa ni masinti omo hye Manasseh se hweye no anka se ntia Árre Owusu Bempah bi se ne omo hye Dominic wo ya brante ketewa wo betumi aye bibia ma ho enti jai se asofo na eyusu enne na wo kasama asofo we di hwama na waba na begu nani mase se ne Manasseh ye no enti wusu jai ema Dominic eye ositi enne Dominic wade ne ho ono na nemene ne be interview no enti me baba be kire mo niam maako a sa Manasseh we waye edin kan Manasseh as I'm talking to you Manasseh is nowhere to be found. This Manasseh I'm talking about is nowhere to be found, and we announced to the public in the Ghanaian community say anybody who knows the whereabouts of this Konkolele Jombote Anupafu Manasseh, wherever you see this guy, please kindly inform the nearby police station or any but my friend number no. Who the whereabouts of this guy? As I'm talking to you, one moment declares yes, Manasseh.
Rev Obafo akwa we oda we ofre ne India Obafo tie me ye akwa we oda we ofre Obafo se we India Obafo o time frɛ computer man sex computer man yeden wasan to agrada asudin se o se de ben kankan me ne wo kasa yi Obafo hwehwɛ Manasseh enye Obafo pese o ya report na e police station computer man a report Manasseh e police station aposi voice no agrada a report ama yehwehwɛ no na komia nkasa susu kra enam kwan so omo so hwehwɛ Manasseh e Ghana enipa omo hwehwɛ Manasseh so edoso enti ne atie ni wa wo be hu sa akwa we Ghana police e na hwehwɛ no na me pese Owusu Bempah mepa Mr. Lawson che because eyomo e na je Manasseh ye season na ne yema ni watembiem ukona ko ready a time Mr. Lawson ene Manasseh ntem etwaye ayonkofa na edo mo ntem eba awieye no enkomo bi amate se course no onim na Brown edi nkomo na o send Manasseh ko send message ko na Brown se na Brown wo obi a mene wo nyina hihye adwuma edi ntro eto asomasi so ena de ne wo ba be yemini enti ena Mr. Lawson mo ebo eyiniti no msi betie na kom ya me wife betie ne Manasseh ka Manasseh na sise adwuma hihye na imre bi ge bi hu asem ne ade na mo ka ne gidigidi wasisa frɛ no oh Jacob not tell them to keep quiet ebusia ne ha ana mede mo edesi makra